Sanibonani bazalwane egameni laJesu. Thula ebandleni. Ngokagama sibongo mhlambe kulabacala kubakhona. Nami ngingumfana kaNkulunkulu ngitsanza Jesu. Haleluya. Ngicela sifunze live lenkosi. Mavesi lamaningi namhla. Hey manje ngibala ngagcwala iveni. Kepha nje ayenele eBhayibhelini. Ngicela siwafunze verse number 2 to 12 sahluko 3. Hey manje ngakhulu. We are James chapter number 3. Busa Nkosi Verse 1, let's read verse 2 to 12. Ngoba sonke siphosisa ngetindlela letinyenti. Nakhona longaphosisi ngekukhuluma, lo uphelele ngempela. Ngoba uyakwati kubamba ngisho nemtimba wakhe wonke, shangathi ngematomo. Nasifake ematomo emlonyeni emahashi kuthathe usilalela, sisuke siwaconzisa umtimba wonke. Asenibuke nemikhumbi. Noma imkhulu kangaka ichutshwa ngemimoya lenemandla, noko iconziswa ngeliphini lelincane nje. Iye lapho bashayeli bayo bafuna iye khona. Kanjalo nolimi lusitfo lesincane, kanti uligabatisa ngetintfo letinkulu. Asenibuke nje umlilo lomncane, wokhela ihlathi lelikhulu. Lulimi lungumlilo, lulivele lobubi. Lulimi lusitfo lesingcolisa wonke umtimba. Lokhela yonke impilo ngemlilo. Lokhela yonke impilo ngemlilo, lulunyekwa sihogo. Yonke indalo yetilwane ingathanjiswa ngisho netinyoni. Netilwane lethamba ngesisu, netilwane taselwandle vele. Bantu batithambisile letilwane. Kodwa kuto longathambisa lwimi. Lububu lobiyalukako, lugcwele ishevu lobulalako. Ngalo sibonga inkosi lengibabe. Nangalo sicalekisa abantu labentiwe baba ngumfanekiso kaNkulunkulu. Emlonyeni munye kuphuma kubusisa nekucalekisa. Bazalwane bami akufanele kube njalo. Kuyendeka yini ukuthi esicojeni sinye kuphuma emandila amnanzi nalababako. Bazalwane bami sihlahla semkhiwa singatithela intithelo temnqumo noma umvini temkhiwa. Sicopho lesikhiphe emandila babako singeke siwavete lamnanzi. Bazalwane bami akufanele kube asishomsonke bazalwane. Akufanele kube njalo. Kela sifunze nge-NIV verse number 10. Kude lona NIV. New King James Version. Out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so. These things ought not to be so. Never in the Sunday school. Akufanele nibanga umsindo. Hey, ila. Ekuse. Akufanele sibanga umsindo. Kusho le verse. Lithi lo baka umsindo esonweni ngerali usenkingeni. Bakukhuluma yedwana la. Nalofuca titulo. Ngerali utawuhlabela ingoma yedwana. Bazalwane bami kunjani? Sithini lesilungu?
ought not to be so. Ngathi kuyaxwayiswana ke la, akufanele kube njalo. Hallelujah. Sikhule thina sathi kwendiwa bo DNA. Bathi kuyohlolwa ingadi kuze kutofu ufuto zalo. Angithi bazalwane. Yeah, yefika iCovid. Yasifundzisa ukuthi ingadi ikhashane kakhulu. Nalamlonyeni nje uyathatha ukhona ukudiagnose lo muntu. Ngeke usufake kuphi nje. Lamlonyeni. Yalo nje nawe i-DNA test. Akusadingi ukuthi bakumunye ingadi. Bavele bafake lamlonyeni bathi. Bahambe bawuhlola le. Awubiyela ama results akutshele ukuthi wena udalwa ngulo noma awudalwa ngulo. Sebacedzile nje ngawo. Uvele nje kanjalo nasempilweni yekukholwa. Njengoba iBhayibheli siyala ukuthi sifanele sifude uNkulunkulu. Akusinje kuthandaza nekuhlabelela nekunikela nekudansa nokuthi enkonzweni yonke lamalanga lokusitshelayo ukuthi ngomzalwane enibamba lokuphelele kuphela nalokuphuma lamlonyeni kuyasitshela ukuthi uhlobo lwemuntu. Hallelujah. Lokho kusho ukuthi kufuna sicaphele njengebazalwane ukuthi sisebenzisa njani lolumi lwethu. Lo mbhalo uthi noma luncane kangaka lunemandla, time so powerful. Hallelujah. Bilumi nani bazalwane lunemandla lukhuluma ngawe before ukhulume ngalomunye. Uma ngitaba nesibinzi sekuthi ngitshele Magagula kuthi unjani Thandeka. Ngisuke sengomtshele Magagula kuqala ukuthi mina ngingumuntu lonjani angikhane eva ukuthi Thandeka unjani. Noma ngakali mention igama lami but lokuthi yeMagagu uyamathi Thandeka ukuthi unjani. Magagula ufuna afunze ukuthi mina ngingumuntu lonjani. Ngisasho lokho before yofika kulomunye umuntu. Ngoba lulwimi lusho kuqala ukuthi wena umuntu lonjani before lo munye umuntu angakuchaza. Angimathi Malema noma yakholwa Julius Malema ukhuluma statement wathi uma ngabe umuntu anesibinzi sekuthengisa umfowabo umthenge vele siyamkhumbula Josephus bamthenga lo mthengi akangahlupheki ngokungathembi lo lathengiselwa yena akangethembi lo mthengisele unesibinzi sekuthengisa umnakabo angamlandzana la kuwo umthengisela lulwimi lu connected to the heart. Ngumbhala athi lukhuluma ngekuphuphuma kwani bazalwane kwenhliziyo. Ngiko ngithi ke usavula nje umlomo ukhuluma qaphela ngoba usitshela ukuthi wena your inner self umuntu lonjani even before sivele umsindo lokhulumako. Usitshela ukuthi kuqeleni la ngekhathi kuwe. Asibiyelene emuva kule nyanga lephelile. Nangaphosisi ngathi na ubona umuntu aswaqile sine kadzeni besithi adubula umlomo ungahlupheki ngemlomo wakhe nekuswaqa kwakhe lenkinga ayikho lapho ile enhlitiyweni. Uma ubona bajabulile la ngaphandle kumnandi ayikho la kujabuleni ngaphandle inzaba kujabule ini manje inhliziyo.
ngiko ke njengemfana kaNkulunkulu ufuna uqaphele ukuthi ukhulumani ngoba as we open your mouth to speak sifunza lengemuva kwalamagama lawakhuluma kugcwelene. Am I making sense? Funa sithi qaphele. Hallelujah. Umlomo ubhayiza umlomo. Ngiko nje uDava Maswati sekathi hayi leli liphume ngesisini. Yini sisini? Sishewu. Engathi noma kuyafana naye. Angisilolu lwimi luvalwe nglomatinyo. But kwaphuma linye kufuna manje bese sikhona kufika leli lwimi kanti besingakahlozi kubo. Manje eMaswati nakathi kuphume ngesisini athi bekakafanele ngilisho. Mane ayakhohlwa ukuthi mbambambamba lo lokuphume ngesisini vele kukhona mane kubhacela enhlitweni. Uma ulandzela emalunga eParliament utamva speaker athi order honorable MP sit down. Ahlale phansi. Bese kuthiwa withdraw your statement. Bese uthini ke honorable speaker? I withdraw Mr. Chair. Noma unga withdrawa ushito. Ngikona umuntu noma ngaba ukholwa hlabela ingoma ka Sunday school qaphela mlomo wami ukhulumani. Qaphela. Hallelujah. And ukhumbule amagama aJesu lawa khuluma kuMatthew chapter 12 verse 36. Ngoba onke amagama lizokhuluma ukuthi uJesu lo kepha ngiyanitshela ngithi ngelilanga lokwehlulela bantu bayawudilanza ngawo onke emagama lalide labo wakhulumako ngobe ngemavi akho uyawutholakala umsulwa nangemavi akho uyawulahlwa. Haleluya. Ngibonge yonke amagama esiwakhulumako njengebazalwane ufuna siwaqaphele ngoba asise kwahlulelweni. And Jesu ukhomba khashane ke ngoba uthi siyawulahlwa le kwahlulelweni. Nalamhlabeni kuthiwa wathi. Uba bathona hayi mina ngangine pressure mina ngangikuthiwe lo mnyaka sisebenza nalenye indvodza yangala vinjelweni. Khamkalenye ke lezidlakela. Ngikhani vele nje ya ayilaleli ubaba athelo uyayekhuta lenginayo mina ake ayiva ithembethi nemandla ingameyisa lo base kumuntu omdzala futhi vele kuwulitiswana sibathe siyayilamula ulitiswana egcine vele indvodza esibhakela kumuntu omdzala ovuke kusena emaphoyiseni athi ungishayile lifike ilanga lelicala hambi yodeye kwinzaba nayifika le akathi ukhotshwe ngibani lo but wamshaya yini lo athi yebo ngamshaya ngiyalivuma wamshayelani athi ke lo kwasho yena bathi athi kwasho yena wathi ngishaye ngaba bathe mina uthi angilimalela wathi ngishaye na udive mandla ngaba bathe ngiyakhwesha wasonzela wathi ngande njani manje ngishaye phela nami kumuntu anginika ivumo baguqukele kulo bathi unemanga lo ukuthi uthi wathi unamshaye athi ke lo bese ngikwatile ngangakahlosi ukuthi vela kangishaya. Tudlala ngathi kani.
Asiwaqaphele emagama lesiwenda njani bazalwane. Lesiwakhuluma. Nalamhlabeni akulahlisa ngeliqala lapha ngisho enkantolo. So what? Ubathe wena hayi ngase ngithukuthele ngani beka ngezelela bathi akusho ngowena yini kuthi. Batakushela nabala bathu umthetho. Uthi wena ngasho mina ngangentiyo bathi. Uthi ke Jesu nasezulwini yawuba njalo. Emagama lesiwakhuluma. Uthi ke verse 2, ngobe sonke siphosisa sone ngani manje? Ngemlimi, ngemlomo. Sonke lokusila, kufuna sithi qaphele ukuthi sikhulumane ngomlomo. Qaphela mlomo wami ukhulumani. Before uvula umlomo ukhulume, qaphela lo ukukhuluma. Hallelujah. Enonyene ngubonile mina SG. Emagama lesiwakhulumako asikhiphela ebaleni ukuthi simatured kangakanani. Nikhola bazalwane. Nasekuphile nje ukhule kangakanani umuntu. Akuyi ngetivu nemphandla. Ngaso sonke isikhathi kuhle lokho. But ukukhula akusile stage sokuphela nje ukuthi umtimba sowukhulile unemphandla unetimvu unebatukulu njani nengqondo nayo ufuna yende njani bazalwane ikhule. Emagama lesiwakhulumako asitshela ukuthi la kuvuthwe kangakanani. Singakwethemba yini? Singakukhetha yini ube buqopho bethu? Ngendlela lokukhuluma ngayo nathi. Ngendlela lokukhuluma ngayo nebantu. Udathi yamphakamisa lona athi gama bathi ayi. Akwathi ukukhulumisa abantu lo. Uluze. Kum representa i-community yangakini because of your tongue. Ukhule kangakanani? Yebo uNkulunkulu usinikile lo mlomo uthi usebenze sikhulume nasemandleni sishumayela lapha sifuna indvo tethu tinyakade sithi emandla ekuphila selwimini lokukhuluma kude akuthola but be careful we don't speak anyhow we speak somehow. Awukhulumi nje. Colossians 4 verse 6. Ukukhuluma kwenu akube nemusa ngaso sonke isikhathi. Nikunanzise njengeluswayi ekudleni. Khona into okwathi lekufanele kuphendula ngako bantu. Khuluma kwethu akube nani bazalwane? Sifunze ukukhulumisana kahle nikukhulumisa labanye bantu kahle. Angathi mshengu umboni ungasifakazela. Mina ngihle macala ngolandzela nje. Ngikuphi lokunemandla lijaji nalithi wena gama utholakala uguilty yekushaya umuntu ungesibhakela ngako be sentenced for 2 years in prison no fine option. Noma wena gama uguilty ushaya umuntu ungesibhakela 2 years imprisonment no fine. Ngikuphi lokunemandla lapho mshengu? Gafana. Lesinye isikhathi akuthi nothi uphakamisela ivi kuzuvakale. Kona kwale judge lelapha kila ngabide emagabe abantu kephaka ipublic figure. Umuva nje athi abeke eqeleni ubone amaphoyisa asambe indoda. Uma ngale ukuthi lo muntu akaqinisile livo. Lokuqinisa liva kusho senje yakho seyinemandla. Learn to speak kahle njengomuntu.
akukwehlisi akukwemuke amandla lonawo. Noma ngawuthi unawo lamandla but ungasebenzisa nje futhi kubonakala ukuthi unawo ngokukhuluma kahle nje. Nikhona bazalwane. Angathi noma lento sikhule ngiyo yini ngoba sinesikhule esithethiswa thina. Angithi sinesikhule esithethiswa. Soba ngcono basathethiswa lapho. Awuthi babathetha abavala indlebe. Vele besingeva thina bakufuna uzuqinise. Manje yethu ngatholo stanayo ukuthi noma sekungekho sidingo uzethi ngivakale ufuna ngiphakamise livi. Kanti ngekwenda njalo sifunza ukuthi wena awukhona ukukhulumisa abantu ngenhlonipho. Ngeke size sikwethembe. Ngeke sikunqome futhi. Udathi siyakuzonda. Unjani wena siyakhetha. Kanti indzaba ikuphi manje? Selumini lwakho. Haleluya. Usitshela kuthini ke Jakobe la? Mnengi umonakalo lo siwenda ngelwimi lwethu lo verse number 2. Mnengi kakhulu. Ngalo babe lomncane lo. Na ungabala umonakalo lamhlabeni lwendiweni lwimi ungamangala. Kunetimpi, kulwa emave. Kuliwe emakhaya, kuliwe emisebentini, kuliwa kuphi na kuphi ngenza bayanje bazalwane. Elwimi. Uthi bani? Thina besivulela kanjalo nasiphuma esikolweni. Uthi bani ngakweyisa wena angakasho. Isuke phansi phezulu. Lulwimi. Verse 3 to 5. Usitshela ukuthi asitifundzise ekuphileni controller lulwimi lwethu. Nami ngicela kusho njalo lamhla ungakahlali phansi. Asifunze ukucontrola ini bazalwane? Lulwimi. Uma ucontrola lulwimi usuke ukhona lo babelo. Ngoba labala babili ingwenenja, ingwenani? Hayi singwenenja. Mjingi namkhothana. Labala bangithula lapha. Mjingi namkhothana. Angagaya qethe lo uthi kulo asiye. Lona kene njani lo? La ngabe ke lona naye ukwathi kumcontroller ngoba at least lo lokula ungakugaya uyathi ukuthi lona babelona angagaya into omkhonazi ngananga umnqina angeva nix lo munhleli kanye kanye. Indzaba ibesiba la kuthi lo umlalele lo shova. Bese lona uyashova. Hayi Yesuka. Kanti kutsalo lo monakalo ube khona. Ungagaya unyaka wonke ngalo bonakale ngemhla ka31 December kanti waqala ngaJanuary ukugaya. Lelanga lona avuma athi angiyayikhipha umonakalo lo ngayemuva. Lunemandla lulwimi asifunze ukulicontrola. James 1:19 bazalwane bami labathandzekako khumbulani nako. Mlona lo muntu akasheshe kuva. Sheshe njani bazalwane? Ephute kukhuluma. Ephute nekuthukuthela. Ngoba angakhuluma lo ayinithukuthela uyalandzela. Lwesuka lithu. Asifunze ukukhondola ini bazalwane. Lulwimi lwethu njengebazalwane. Lami ngiyathandazela. Ngingabe umuntu lo ngenamatomu elwimi lwami. Angisho ukuthi singaqoqi. Angisho ukuthi singatshelani into. But icabanga. Haleluya. Bathi nangabuka abantu abaningi bakhona. Labasethi inkingeni lamhla labangakhona ukuphuma kito. La ungathi uyabuta athi wangena kanjani? Usula abathakathi, usula abantu abamzondako, usula abantu abanjani njani. Inkinga wakhuluma into angakanaki. Bayithatha abantu bayithi ngicibhaka ngemuva. Wasina saqhamuka athi hey phatha siyamathi lo. Wake wathi elulwimi lunemandla ekuletha idistraction.
lulwimi noma luncane lunani bazalwane lunemandla lukuhliphitele lukonele ligwegwise tintfo takho uthi noma sowufuna kutilungisa ungasakhona siyamkhumbula Esau wasina kuso kwa Jacob ulambile wathi yebo wasina kudla nginike litibu lifa lepitubulo bakho wathi linamsebenzi muni linani kwasilokufunga wafunga yaphela indzaba wasina sadlile isuthu wathi uthu ufuna kumbusisa wathi munina hayi unyamadi lo wakuthengisa kadzeni wathi kunamsebenzi muni buya wena Jacob uthathe indoda yakho. And some of them are even Christians and ibalinyatwa ngilabanye bazalwane bayopha labakhona akufikanga demon akufikanga Satan akufikanga hedeni wasukuma nje umzalwane wakhuluma wamdestroy impilo yakhe yonke naloku sikhuluma sola kalapheki nemagama lasho ngumzalwane asibuyele emuva ngayela kangisite Satan akasebenzisi idemon nakafuna ukudestroy umzalwane usebenzisa lomunye umzalwane ngoba idemon dalibona liqhambo idemon leli lihedeni leli but utawusebenzisa umzalwane umethembako akhulume emagama akudestroy akulimate wophe emotionally kube kangangobo ungayekela ngisho ke esontweni ngoba kunemizalwane lo wakhuluma we've got to be careful ukhulumani ngemlomo wakho noma ngabe lo khuluma naye udiva unemandla etu wakhe unelungelo lokukhuluma naye mekhute kahle hayi ngelimi loluphambene kulula nje cha ke gama akusiko kwelokho inkinga setaba kimi ukuthi ngiyeva nangekhudwa noma angiva akudzingi uzuqala ungibide ngemagama ungidescribe ukuthi nginjani ngihlonga ndlebe nginenhloko lenkulu ngisihunza ngiko nje ngingalaleli yakela lokwendako ngoba inkinga yekungalaleli ayikho kulo lokutshelako ikuwe wena lo yalwakho noma ngitshela ngemagama lamancane bese kuba nathi ke bogama ema straight talkers lwane demandla ke letoshikisha mabhesha ngono i-truck ilayishe igodwa ayinamabhiliki ikhukhula kwasani egameni lani manje you know liqinisa kufuna silikhulume bazalwane no matter what indlela ingahambi kahle nje ayihambi kahle uyabona vuvu fanele ngikutshele vuvu kufika late ka Sunday school akusiko kahle sisi awudzingi ngithi uyalala uvuka nga10 ungakalungisi uze ufike late that's disrespect noma ngabe ngitiva nginemandla ukumtshela ukuthi vele ngisitenge ngekhaya kungamkhanzaleli kanti sesiye enkonzweni but akumtshele kahle ubozama ukuvuka sisi utofika ngesikhathi you rather speak the truth than ku destroy labanye abantu egameni lokuba straight talk nangirong nje ngirong ngitshele kahle lalela ke gama ku wrong mbamba ukuthi sikubone uma eminyango ebarrel mfana gama ku wrong awudzingi kuze ungimemete ungiphanonabule wente konke kuze ngibone ukuthi ngirong kuyoma ebhaleni aleyo ke itruck ilashe eGod for philile ngakutshela iye eThekwini iRichards Bay yente nje ilayishe eMalahle isuka ngala ngentu iyahusha wena imoto encane ekhweshe endleleni ayinamhlabele besisho njalo thina katheni ithi ngathi mfa ufuna kuhloba umgwaqo lulwimi yini bazalwane lulwimi
Entina ngitimpilo sitlimete ngekukhuluma into sicabanga ukuthi thina ngoba si right. Empeleni la emhlabeni ngibani othi yena uperfect. La emhlabeni la. Uyabona la ngakushela iqiniso lo perfect awusadeserve kuhlala umhlaba. Hamba ezulwini. Ngoba lo mhlaba lesikulo wethi korokoro netigulane netinqhude nabo bonke sisegarathi siyalungiswa. Perfect man fly away. Laba perfect bale. Bawu laba perfect bazalwane. Hamba ekhaya. Sakhanza phambili. Laze sikungolise thina. Ngoba siyeta thina asidlali thina. Sitakhuba. Thina? Oh. Asina stress. Uthi ke Jacobe, lunenkinga yokuthi futhi alicontroleki ilulwimi ngalesinye isikhathi ngemandla ethu lithi ngemandla moya loyingcwele. Ngeke umbhalo oluhu 141 verse number 3 athi simakathe beka umlinzi emlonyeni wami. Ungeluse, ngingakhulumi lutho ngemawala. Isayini eqala ke kutshela ukuthi awukhona icontrol lwimi lwakho. Ngilo ukuthi asakhuluma lo sophakamisile. Hayi basala sidlala hayi sidlala. Hey. Nika mina. Inkinga yakho lo ongakuniki ila uyafuthelana. Wona mabhiliki. Uthi lo mbhali simakathi beka umlinzi kuphi manje? Elulumini lwami ngingakhulumi lutho ngani bazalwane? Ngemawala. Khona abantu abanenhlanhla manje. Usathi nje wena itolo wathi bese kamanzini. Uyaqedzelela. Itolo siposa safa kushisa. Kanti mina ngiseda naye isitolo siposa safa sigicike ngemoto. Uzobale kushisa. Kuthi umlinzi kuphi manje? Kaphela mlomo wami ukhulumani. Kaphela mlomo wami ukhuluma ngobuba. Uyabo. Kaphela ukhuluma. Lamalanga silandzela le commission yase South Africa. Angikwathi lo ndawo rifera kuna ngumshengu futhi. Ngiyatsolela I might be wrong. Kukhona athi uyabuta lo member wale committee. Athi lo angeva phinza. Ngesikhathi aphinza kuyambuka lo. Sengiyacabangela ke mina ngingigama. Kuthi usuke evile. Manje usaqabanga ukuthi ngimphendvula njani lo. Kanzi igama yebheqele ungumngane omohlala ngibani? Hey mina mohlala ngaya lale hotela lakhe nje kanye. Bayabhala lapha bayarekhoda. Uthi wonhle nisherisha lo hotela nini? Kufuna athi umngane yini umngane? Ngesikhathi athi yini umngane? Uyathi uthi umngane yini? Usalungisa imphendvulo. Ngiko ke lo mbhala athi simakathe beka umgathi umlinzi la ngingathi ukhuluma ngemawala. Ngoba emawala kusho umuthi. Nevani nebomake. Nebe ngihamba angadosi bengiboneni indvodza levlaphaka indvodza yathula indvodza uyahamba wena. Itakubuta kalinye nje nini. Lokulandzela kuyathi tsini lapha. Kanti vele ufuna hambe, kanti kushuto wena. Khipha imishado kwala. Bantu balahlekelwa imisebenzi, bantu bashiye emasonto. Wena kathi vele tiningi. Inkinga ngilanga babe nami. Asibhiliki. Siyafata. Khamba lo uyakubuta uyathi singalesi isikhathi noma ngabe lenza uyayathi ukuthi yendeke kanje eliqinisa but nganye isikhathi akusuku wakho ukuyiphendula
Bona nje ufuna ukuthi hey angade lutho mvane bantu. Bathi bowukhona uthi kusukela. Kona ngengce ngakhona but angadi. Ube wathi mbamba. Ngoba utawuphendvula. Uvese amaphoyisa sekakhona kulanzile wathi basi nawe bowukhona waphendvula wathi. Wathi hey buya la. Esikhathi akusiki uba msulwa lokupha kukhuluma nzabantu abantu. Ngoba wena uthi vathi umsulwa, diyekelele banikati bato. Dabo nje. Sine sithalaza kanenge imshengu lapha la sekufikele usisa tositshela ukuthi uganiwe. Manje ngibatsheleni bazalwana athi asewume uve ukuthi na uthi umalambili uyambunga wathi ngawuthi hawu siyambonga uNkulunkulu umbusisile nabantu bathi wathi asengime man. Self control. Uvela ngaphandle semahitela ayikhulunywa ngalenza abayabani ukuthi sowuganile asitshelwa ngani sifihlelwa nti asifihlwe yaphapha. Bekumlinzi la. Umnanzi kula kumemedela athi wow. Basitase uthule, tula. Lulwimi. Lithi kaNkulunkulu asiside. Sesikushito konke lawo. Use your tongue for the right purpose. Alisebenzise ulimi lwakho noma ngabe yini. Sebenzise communicator, encourager, praiser, xwayisa, ubuilda labanye abantu. Kuna ubukeka ngathi kude lithumo, but awuzame kona. Than to destroy impilo labanye abantu. Ngelolwimi. uNkulunkulu usinikele lokho simdumise ngalo. Angisho njalo verse number 10-11. Hallelujah. Sengishito ngathi ngoba ulimi lisho ukuthi unani ngaphakathi. Sisebenzele lokho ulimi lwethu. Dumise uNkulunkulu. Khutsade abantu, ubonge abantu. Khutsade abantu, qinise abantu abanhlito lethu ephukile. Than ku destroyer impilo debantu. Kunjenge cellphone. Yabona i-cellphone? Cellphone i-private. Uma ungakhona kuyicontroller, ushisa umhlaba. Ngibona le indvodza lapha kule commission nakathi mkhwanazi siyakhona thine ku retrieve WhatsApp message lo wa delete. Ngayibona indvodza ibhizi ngelintungulo yini nje. Seyabona sikhona nami lengakuthumela ngabe ngiphephe kangakanani. Lo babelo muhle mubi kwasho abantu. Wethu akuthi tosisida but asimsebenzise kahle than to destroy other people's lives. Njengelwimi lwethu. Kunama benefits ke kusebenzisa kahle ilwimi. Number 1, inner peace. Uba nani phakathi kwakho bazalwane? Inner peace. Ngengoma lethu kuyaliwe emoyeni la kuwe ayibi khona. Uba nekuthula ngaphakathi kwakho. Ngoba uyadada ukuthi lulumi lwakho lusebenzisa kahle. Ngeke bakukhothe enzaweni ledimpi. Usenza kahle ilwimi. Uba nekuthula, ufuna ukuthula nje. Gatsa lo babelo. Umgatse. Uba nekuthula. Ube ne good relationship nabanye abantu. Ngikusebenza kahle yini bazalwane? Lolwimi. Mina angithanzi okay angisho njalo. Ngiyathanda ama jokes. Nganga joke ngibinzile.
phela tindzaba ufuna ngihle ngidlala nje awusuka but icaphela ukuthi awu destroy abantu ngalenzo locabanga ukuthi wena yakuphilisa caphela ngoba lesikhathi ungeva mina ngidlalisa philile ngithi hawu philile hawu ingathi uyetela esukwahleka uqhamuke wena umkhokheli ungathi uyetela nje senkonzweni nasiphuma la kubitela eceleni nathi ngisukela ngani because sometimes ngiyangothi kusho bani ungakakhulumi caphela utomenta i good relationship nani manje nebantu labanye abantu budlelwane baphela ngenza bayilulwimi labe bavana baphila kanye bentatha info kanye wakhuluma lo munye wasina sayedwa qabanga lo wathi uyathi mina ngiyangiqabhada na mbamba phela lona useti kwami lo ngenta njani ngiyombuda utawuvutha umlilo ngiyomekhuda kutawuba ngakukhuluma lokungqono nakachanga ngalomnyango lo ngiphuma nganango ngiyakutshela manje mabuza uNkulunkulu akakufumi ukuthi prove kubantu ukuthi uinnocent kangakanani ukholwa kangakanani umsulwa kangakanani ngokuthi noma umbona ukuthi nakanawo ukukhulumisa kabi uphoke umfosela athi akakhulume nawe khwesha daba nekuthula sine sokhulela ivangeli belibele bakagula lithi nangaba akakhawuli ngikhawule ngenkani ukhombisa sona ukuthi inkinga naye na uqedza kumkhawula hamba ugezi athi hlolo yami ngikhawulani yekela umuntu angafuni ukuqhawula khola ukuthi sikuprove le uNkulunkulu ayikubantu amuthi fosela kumuntu umbona athi akakudzingi uyapi nangabe sonke isikhathi ungaba seceleni kwakho hamba ukhubekile ungabuyeli ngoba sikula siyathusha nje but umuntu ohlakaniphile uyibona ithi ingodi ayibalekele yekela ukuthi prove ukuthi awungizondi ngekuthi ungikhawule ngisho ngingafuni ukukhawula ngiyekele ngikhawule ngifuna kubaqhawula na uhamba uqhawule bakakho siyawuhlangana emncamlezweni bathi akusilivangeli ke lelo ngilombamba iBhayibheli lithi Jesu wawefika kwenye indzawo wathi uqala ukukhuluma bafuna kumgqoba ngematshe bese lithi wabaleka ngoba abona ukuthi ababemukeli bobelela ngesheya wena ke sowubhigana njesu utawuchuluka umuntu obona nje uthi singaba nalo siyakhubana hambe kulabahleka nawe phela umngane uyamchuza awutifaki ngengane umuntu ufuna kuba umngane wakho. Number 3, na ukhona ukukhondola lwimi abantu bayakuhlonipha bakulalele na ukhuluma but naba ukhoni na uthi uyakhuluma abantu baqala ukuqokodela bathi lalelani emhlanganweni lalelani indvuna bo lalelani indvuna ikinga ayikho labana ngutelako ngilolo okhulumako na ufuna abantu bakuhloniphe kuluma kwakho uyoliswe ngasawudi njengasebudleni tasawuthi sibazalwane bathi asenimlalelo yathi uvamise kuseweda uyathi noma bangete bathula noma bangete bahitela laba ebavele baswitch off bathi takucetsana igama uthona ula balalele kanti bebathule nje bathi cetsa sitokuchubeka respect chito ngathi sign majority kwegcina sitothandaza kukuvikela nakuma false accusations. It's for your own defense. Control lwimi baba bathi abekhona bathi baba bathi uthite bathi akufani naye ngishushido bathi akufani naye nyamphoqa uzule ethi recording uthi ngibani lo bengikhanda bathi hawu
ngabe bekangenwe yini ke namuhla but nangabe lapha ubhiliki bathi bangathi benikuphi uthi wena hayi besisebhasi lepark emva kweCity Council bona bani bona Gama bona abantu banzaba bakubalele wabaya bahle bathanza ukuhlangana bawureva asikani maphoyisa sekabakolekile bawashayela icingo bathi nimshiye njani Gama ngoba hayi siyasola bekakhona ke nimsonzeleni phenya uma ngale maphoyisa kakubuta uthi wathini ngekufaka amakhelwane ubathi hawu bathi nibe ngiseJozi bathi eJozi waphuma esikhatsini ebhoda ke sicheck ipassport wona siva sibose eJozi ngende kwashuda lo monakala false accusation what awukhona ukuthi bamba bazalwane lulwimi lunemandla ekuphila newekufa gama lenye lolukhulumako lungasakha sonke noma lisidestroye sonke siphumela omnyango lo sithi angibuyi lelivili letako noma ke ngiyabuya ngifuna ukuchubeke ngivela indzaba naye ngelilwimi lena sethe ama decisions lamakhulu lulwimi lungasebenzise kahle lubulele abantu bebathandzana lobehlukanisa hlukanisa imindeni bebeyihlangene entatweni kanye destroy ama communities labeke entatweni kanye hlipita libandla lebelihlangene ngepurpose yokukhonda uNkulunkulu emave ayalwa kunetimpi ngendzaba yelwimi usombhalo unemandla ekuphila newekufa ngalo siyabusisa ngalo siyaqalekisa usinakagcina ke lo mbhali vele kupossible yini ukuthi lo mthombo ube munye ukhibela babako nalamnanzi ngeke kwendeke ngoba ulwimi lukhuluma ngekuphuphuma kwenhliziyo kuphuma kwenhliziyo uyafuna ukuphila unekuthula ngaphakathi kwakho uyafuna ukuphila unebudlelwano obuhle nebantu naNkulunkulu uyafuna ukuphila abantu bakuhloniphe bakulalele bakuthathe njengemuntu osabhadlile uyafuna kuphepha kuma accusations la wrong la false thadaza njengalombhali Solomon simakathi beka umlinzi emlonyeni wami ngingakhuluma itinto ngemawala bathi ukukhuluma kwami konke kube ngilokumnanzi lokuyolisiwe njengekudla kufaka esawoti ngenye itinto lento lefuna utholakale kithi njengelibandla laNkulunkulu sebenzisa kahle lolumi lwethu uNkulunkulu akasibusise sonke ngiyacela sithandaze